Ahweneɛ share ye ntino bibia boko de. Say me say DBS father wako board down free of charge. Oh man. Wow. Can you forget to know? DBS said that must say want me free hapa konkoko. Ako Abena Opokua krum, ako Julius Debra krum, ako Brian Champo krum, ako Abena Opokua. Now also almost with you said Brian Okoko. Okoko. Oh, Okoko no man. Oh, I see. Somebody any dim. Yes, Kwao is home. Kwao is home. Kwao is home. It ni feel for agent. Oh, in fact, Kwao for my idea. Okay. My idea. Okay. My child. Okay. My child. It's your birthday for how many days? Say, I think so. One man, now, in fact, we need much details about the net on the idea. But imagine fell so. I'm a co-ambassador videos are circulated to me who say a drum PA. Yeah. Black and Bakwa was say, our son. Our son. Yeah, dear. We are proud. Who need to grow press I can see. Yeah. Whether MP or whether president or whether director general chief of staff, whether so cool, there's so cool for which should be. I was saying a good difference. There should be a difference. Sure, I was saying there should be a difference. Now, maybe election and Casacriano. I was set resource no. Ukrum difference. Ukrum difference. Yeah. Oh, said it, you know. You say Irakan every central or quite side of Honia dear. It's the expectation is a baby who free no. It's a difference, baby. I was a difference, but imagine you're white. It's a difference, baby. Nature said baby who free crano. So we say, Baba told you, it doesn't matter because it matters. It should matter. It should matter. It should matter. It should matter. Hey, never be every grandpa. Okay. Oh, said it should matter. And you be a nano campaign on Muya baby, not the good doctor, but me also say, a so hot near the vote to Nya, or Mudi Gunusono. Basenka, when your numbers no one more crime and bro 2020. Meaning the same could be to media. I can't, I can't see about so. And no, that the Jashin is seeing. CSC VVIP at Chihono. A honum. Jato ho. And say no per say levy more my quattro as a 12 cry ye can use to crumple dona fire for the to me do bana and yes say a cockra almost some yene a be muya banku if a crib say a gas so far reported it's your doom that you might some more yeshimu now mammy dear ma a justice and by here but my man what I be say a fridge a be say a friend is saying a business say a gas cylinder. Yeah. Na amokrasa as a jana shas ye no. Nanka ombetumi aso ano. Na so VVIP for buses na say no. Baby o ma park na ye den kra so betumi awere mu kra di nsuo akwakodum e dey manitimi esikwa akire sa nti no. It was very unfortunate. A 24 man bebe no ho aka obi banku a wabwa so be ye nuane wo hono mo so mo ye nsuo ni ade chese nkrofo ne ma de ahye pa me hu krate bia na mehwe efiru no mu eku wona say omo ento eye rent mu de obia meka yo na so omo to rent mu amanye ha ya na me was it last year me hu krate me go me say me rent so ye me fiera me ka bin se mo so de 500 Ghana to so obetumi etu wontumi etu sanity it was so omontu mu sesen say omontu mu do bia mebo mo ba so oh that be if you're for mon komra biem na association members na ya he association no mo ka so the release aba yen to dan kam no omo ye sen na ye no mo de na o matoto ye dan kam no mo ye part of sa association no ana o man hwe eto da bia ya na ye nya twum as Ghanaians and to say we be minister asam ni ade no ano me do be the legitimate one minister at a point no driver union so kwa no mo DJ Guni chemu ye mame trade minister Elizabeth ana afoli there be Elizabeth Techiman North MP Elizabeth bi ejare o ma no mo de eje Guni chemu den edientia baby afu oso aba bedru baby afu oso abedru na so no anu kodwom a ugusu to anyema boden hwe nanu ikwasi ko market tudu market ya market okoye no gade ni baba ko to nchene o se enchene bag no eso ate no moto olonka no 30 25 any ade oye ne calculation wahunu se so to olonka 10 Ghana cedis still obenya faso into no decide say me olonka meto no 10 Ghana
adwadefo yi bia to onkyene wɔ ne nkyɛnkyɛ so ɔmo nte ase de ntia o tu sa na mo because o se market no because ono 20 ni 25 na ɔtɔn no ɔnye na adwe so ɔbɛte so nti wo kɔte so kɔtɔ ne 10 na meje sɛ wo no o se market no wo mo nye sika nti edue bu kakra enti yankasa na edue bu ye nipa bɔnefo ya brofo ye nyina ye ka ho bi ɔman ye ka ho bi na keba ne sɛn ɛna mo nipa kro ya mode dollar hyɛ ye kon ɛde tutu niemam na sɛ sa dollar kro ya mode ɛhyɛ ye kon na dollar na ekɔfom a na wo be ka kyem sa da dollar no na wo wudwa wudie no fa dollar nyɛ hwe meje so ye mambɔfo Nite se aban bi ba aban ne ye ne yesi nyina ye ho beto ye no mo de bia no ka bunya ya nke nwu na mu ye ko mo ya bro nyi sika kalabule oman ye nyina ya kristofo esa ye nkrabufo enti se ba yi sidi efuo yi ba bia so atia bedru ba bia so atia bedru so still na sabutumi ehye ye mu sa to ne ma na ne bo ma yen na enku anaka obi eto no 250 afi etwa mu na ne obekọ ye 270 280 Edian so na ate aya na mo ka no edian so pa na ate emo na ye to no kodwom ne ko bi se mo ne bo eso te sen te dwadifo ni bi ni mu ha oman ye nipa bone fo dodo enu na obi ka chem se ye nipa bone fo dodo ha eko kaswa se omo je 25 or so series say na we so ba da ben o so mfra jai ena papa wo fro so obi be fro na omunya kokudro kasa che person man me say wo fra obi be fro so they always take advantage of us because fro obi be fro odi obeja ho so ayeti se me dan ya me ka cho se fiera 2500 Ghana na wo sa so gina so gini sika na se me de mintimi a oman o park na no bi so di gum o park na o park ya pie no no bi di gum because the system na say the wo sika no wo na wo so woni sika na wo complain no obi wo sika nkra sa se ebo na ede ma ko betumi atua no times 10 into obi ba beje ba se keke ba na ye nyina ye united say see ne ye kono a anka beboa any ebenya solutions na ache obi solution dey o ma na beche because minim say adwen no eye bibini adwen o se eye nipa boni semo eni bibini adwen o eye nipa boni sem ne abro debi o man menyini se obroni ebedi djuma yedi obroni ebedi djuma yedi se de bia no yenko na yenye sika na yenko na sika no ba eboto ma oye calculation say me to no 30 kra so omoto me te so ayede but my yentum se ya ni rebe fi say yete so no wante so enti se ntumu aba ensese me de ye adwuma e wo se me maintain price no yetum obetum no man asemba ko so a NPA yera edugita makroma mentia no sa floor price ye omode abeya untumi ento wofu no lesser than 9.8 no o man e hono de no krani me ni kopek ya adwen me ni NPA enya adwen da sese abanya ba na sese ye adwuma na yesifu so aba fom akɔwiase adwama so nyina fu aba fom na obi se me de metumi ato me for 7 Ghana cedis obi se me de metumi ato me for 8 Ghana cedis so chase wo se me ntia se mo nyina na sese obi a eba ebro 9.8 it what the aba fom kwade wo se be 9.8 no be there 9.9 no be there 9.6 o man asa die nti na so bi betimi ate so ma ye ho atoyen more che de yetimu ya wo se me the floor price aba and Kopek call on parliament say kebeya omunye changes to sa tumina edima MPA e man take decision on our behalf no enye papa anoma na asebo ya ye kan dwadefo de obi to an nchire 10 cedis na ka wo de abasa nchirefo nyina de abasa da bi untube nto won chire no less than 50 cedis and 20 Ghana mi wa na obi so betumi ato no sa sika no ni chese ye timamufo no mafo na ye wo man yi mu na ye benefit wo ne ma na so atete no MPA person ma ye floor price enya adwuma. Okay, so yebedi san komono maybe na otwe bisim but nsema hodo a eto jawo de oboka tem de bre ebe ma hoka na se nsu no toto weda na san because sen kenim sen ko pewese na ke wo mu ba ye huni yi ana e wan ketinkiti bi so ne nam from wo sa de no e wan ketinkiti bi e wan nam system ni mu e wan ketinkiti because I dan say me ko gadri bi che so beti kuhu che say em ye so say weda no yeah and changes bia kabeya amoma ye hu
we no say public health ni ade o na ye hunu say whether no service for my education ye hunu say de na ba ma e wa kete dry combination system and am system ni mu pa me say me wo hai tete me nya me ko abebre no aso e wo sade no nti o man ho asem no madaroma nti nyame ya adoma san komo raise about on this matter of NPP de o man mun ka ho asem ye ready ji wo bo adwuma pa ha ya na yetena abo abaso sa floor price no wutumi ne yenko sa school no okay say four station be say metimi aton 7 cities a jano ye nyina be ko ho no and na be force mo makana mo matete omo de so nti ye de be ba ne de copec for ba for mo bra ya gisa nkomo no omo mecheche na de omo keka ne sa brofa kese ne floor ho ahwan ne floor ho ahwan okay ye nyintum okay so some do be to do work out any man daily gist sana be cause no menkai mahwefo ne metifo we are live on YouTube Dwaso Nsem ko Facebook if you click on na fi oko YouTube akohwe Dwaso Nsem na masaka will say we are counting down to January 31 into your guest in Anope Honorable Benjamin Aye and the GDN say area compreko Japan Canada compreko committee a can for papa the new patriotic party make also say on the 14th of February fashion team say Adom 106.3 FM this Valentine season we are celebrating couples so real life love stories into live on radio and our numerous digital handles. So you're selling with emotion, celebrating love, and you are growing your brand only on Adom 106.3 FM. Well, it is more to your broadcast. Yeah. Man, me de wo sasie e wo daily gist na ebo amane wo sa resha phone kobo na ekokokoso no ano. Da bokrete yi che so mo de omo nam no motete nyumtu ni bi na ebo na nyum se ho se ka so on na omo kire se ministries ni bi wo hon ma o man eboboba na okay oswafo de si wo hye enyuma ene adansie so kanaje yabone dia ka ne ho asem ho ya na krofo ka so montede nka kra ase adwuma no omanfo nhu so ase montede nka se oye we na so oye we na no na delegate che se possible se omampani ede no eco defense see before aban mampani san ba ye na obese ne dwuma dia se no yesi no lobby yeso ye first lady ne boy pa no lobby pa na je say Dr. Dodo mane boy mo ba de fa ne kransie yie ebiti no sa contest ni mu a ono e de kwose honum as ye defense minister no it say na je say ahwakoda mpan no wo mo kire say ye possible ese omampani ebe ye rakanaje e de na kwakose defense honum na omayi Brojajen fee so your deputy defense no my brojad na ba be say works and housing ho because some we no nyina ya Asante for na Asante for me no to be ministry back eno ne de obokreta yika enti no ne de hu ne na mu obeka so say Mutala Mohammed no ono na ye osoafo a wo hwe important abode mu nyansape minister for environment science and technology no o man ono so no obade fa de kransie yie na ye tete ese anhwe ya na ya ye nuaba Zenato Rollins no na akwakwose ministry honum akwahye ministry of environment honum asem na wodi no so to nchen a san ebo amane se sisemu ani ade no anhwe ye se no so afa ba kwa ne to sapa no da bokrate according to diligence ne ye yewra nikpe bukari nikpe transport almost the to sapa because baby a force what it be still you go so to lorry fence aboarding cars the crop podi one man crop for betinem na kwaya kasa tententi kasa bebre ya chese bibia ni achi no e ho so anhwe ya omampani wode ne sa ebeka hodom e no so the bokrata yi ebo ho amane e wo diligence ne fa e to so miensa na omo san so kire se Queensta Mami Opokua Soya Aguna East MP or the longest serving MP ono so no ba no man fa hon ma wojane na so yi pa enche bia na ne wura efri mo ayeguso a ma ne yakoyen kai ne yawo na oma no mo che se no sa ema yi mienu na sa ministry no environment wodom no anhwe ye ba ko benya and if only say first lady
ebeja na se won kode ye san so no so no oyobi a wo first day camp a obo na dwumadie pa nti no so na democrat yi eka ho asem ni nyina na delegates a wo ha oba bebre na neka ho na won saka democrat and bia na wakenkan amayen na oman Valentino ni no note na sema abaya yese na here Gilda wa won sekan ya sesei ya keji no e wo US no ya reho sempa aba ubinim de by DC ye nti no so the bokata yi abo ho amane e wo delegate stadim ha na wo hwe delegate ha yi so a wo si no more raw good exports Samejemfi Good Board CEO na odahi omuni Gold Coast Refinery na womo edu omo sa kwasenti asiapamase we no omo sign deal enti gold bia o man no ebenya na yebehwe ne adandani ansa na ya export ye faxi ya fa gold no aye de kosa da bi ye koyenim enti na o hwe dwuma na ekoso no a ye rasame jemfini penyefo bia kan ho Good Board na womo nyina ehia ye sign sa deal ya da bokrata yi ebo ho amane na okay Valentino de no ewo ha na yewra Kwabena a Japan eno no so unveil 6 pillar policy daily guide aka ho asem ewo ha sei na Adom kuma so na eto nkra so mampani mahama onsake okugito Ablakwa as foreign affairs minister isanse ne kwan a wofa so diplomacy nkitawodie no odi no nyesa na ehihye no ewo se ekọ waka kire nenim de wo fa hodum no e wo fom iti na niam bi wo no ma wo digidigidi ekọ no niam anka so de abotre kọ do digidigidi iti no so wo mo so mampani on sake no enfiri hwadwuma no wo hu so eno so eho asema on to man dodo na de Good Board wo ha no abie mu ha se kese de babbo so no ano eno man egusu egugugugu da bokata